Anya laki din. Anya, rabiin ngam ita ka pala nga gluto pa niya. Ay napasensya kan lakay. Busy ak ngamin itay. Isu ajak nakaluto ang nasapa. Ni ay, anya kumangay tinakabisyam. Kuha, nag-video ak ngamin lakay. Anya, day talaang ti makagapo no apay asaan ka anakaluto iti pangrabyan tayo? Unay kan, makitkitam lang aruden nga glut-luto da tao. Sumanao ka pa'y laeng. Ay napanyang anya launa yung ti alam dita pa nag-video. Pasig lang nonsense ti ipupos mo iti Facebook. Di ka lagbay. Ay sumardang ka man si Katino. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli makalatan. Makapagla ka talaga, mare. Ano niya latitan ti ipupos ni Panyang iti Facebook na? Wan nga rod, mare. Uray siya amang buybuyak at makaalakak. Ay! Uray ko na tayo reels lang akong porme ti maipost. No, agpost ko maakat. Tay adamot ti sense na Sana pa si ka nonsense. Ha? Makapagla ka talaga. Ay! Ultimo pa nagsuyaap na i-video na. Sana i-post iti Facebook na. Ay na! Diyos ko! Pakawanam! Saan mo't agaputa kat katawaak? Kat uyawak? Kat katawaak laeng, gaputa pulos nga awan ti sense na, dagiti ipopost na. Ay, supay kurang na lang kat i-video na ti panagisbo na. Ay, sos! Saan to i-post? Nanang, itay pa'y nga insagana nyo dagijay mo rang alaban nyo. Ngam aging gaita, saan kayo pa'y nakarugyan naglaba? Ay, sumardeng ka man nga ubing. Aglaba aklata ka di. Ha? Itay kay pa'y ngamin nga cellphone. Di yun lang maibatan day ta cellphone nyo. Sumardeng ka kung nagtumag. Imala ka talaga iti amam-aman nakibiyang. Ninanang mat. Kit-kitaak nga rod no manunti views na jay impos ko arils ko idi kalman. Ha? Iso abay anak man. Di nakpakibiyangan. Taglaba aklat tano kayat ko. Mawatang, Ne, kasla idi na minsan pa'y nga aldaw nakababad dagito'y lalabaam Panyang. Ha? Adda ka di ba'y planom nga aglabawan no cellphone kalatan? Anya? Ay na ang angot ton dagita. Di ka pa'y lang kami naglaba. Ala, sumardeng kan asumanao. Aglaba ako. Nada pa panam mapankan. Makarengreng ka itilapayag. Anya? Aday ka. Naisimpa kon ti kamera ti cellphone ko. Inakon bagkaten jay basket anapunno iti mureng. Iso ti ipost ko arils ko inton madamdama. Ahap. Aday ta. 1, 2, 3. Anay ko, naigalisak mo tanay. Anay ka! Nagsakit ti sikat ka! Anay ka! Ay na, natukol sa matan ti sikat ka! Anay ka! Ni, apay yung nanang! Anyat mapaspasama ka na kayo! Ay napangasim man na nakahuing kaya pa ni tatang mo. Nagsakit ka talaga ti sikat ka! Diyak makagaraw! Sige nanang, inakaya ba ni tatang ijay bangkag? Ha? Apay nga minday ti cellphone nyo ang nakakamera dito'y igid. Agri-reels kayo, nanang? Ala, awanon ti ado pa'y asaludsod mo. Ingkagat ayabanon ni tatang mo. Nay, apay ngayon may kadito'y bangkag. Kat nagbara ti panahon, anak ko. Umay kayo kano, tatang. Ni nanang ngamin. Naigalis ijay banyaw. Anya, naigalis? Tatang, aglablaba laang. Idi kwan, insimpa ni kamera ti cellphone na. Kuna na sigurong i-video na ti panaglaba na. Ta i-reels na. Ngam, naigalis. Anya? Adda ijay tatang, agan anay, nasakit ka no ti sikat na. Anya!
Adday ta, gunggunam ko nakit di Anay ko, nagsakit lang arudan ti sikat ko. Ngam kastapay laang matibagbagam. Anya kalakit din ayalakay. Ay napanyang aya, gunggunam ko nakmanen. Apay ngamin amasapol mo pa'y laang nga i-video ti panagpagkat mo iti nakabasket amureng. Ha? Saan nga amin abanag kat masapol nga i-video-video? Anya nga ita? Agyaman ka ta saan ana-fracture day ta sikat mo. Lakay. Kasanon no adda natukol atulang di ta sikat mo. Nang dahil sa reels, isukit din ti pakabaldadwam. Sus, salbag kakit di. Awan lat di ka i-reels ngamin. Unay mo tanday ta pa nagsasaom kanyak lakay. Kahit punong matibagbaga ka. Saan aya? No maimbagan ka, ala, ituloy mo manen nga ag-video iti anyala dita. Ano maikaglis ka manan, ay kat gunggunam manan. Kunak laki day no sino ti masabat ko abangkay ti managdada. Si kamod gayam panyang. Ha? Hay puno gayam yimbaga na kanyak. Ana igalis ka daw ijibanyuyaw. Gapo iti karelilis mau. Kat, anya ko matibibiyang yon no na igalisak. Katawa anak, kasta ka de. Makapaulag ka mga main panyang. Nuapay mo nga minabasapol mo nga i-reels amin na ba na gaya? Ay, akasaman. Kurang lang ang i-reels mo, ti panagis mo. Anya? Sumargang kayo man? Ha? No awan tinasaya at nga ibagam si kalakay. Aguli magkalatan. Lakayan ka anak ka uyaw, salbag kiti. Aya. Ang yamatan na tayo tsura, mare. Kas kalamatan pato ang magmagna. Ha? Ay na! Ay! Anya kami dararamidam. Nang dahil sa reels, may galgays ka. Anya? Saan mat gawin nga amin na banag at masapol mo a videoan tapno ipos mo iti reels? Unay matanday ta pa nagsasaom kanyak, mare. Kat, pudno man. Anya ko matisense na jay panaglabam amapan mo ko maipos. Anda anya? Sika talaga. O, anya nga tinaganap mo ita. Naimbagtawan dinadukulato lang dita sikat mo. Ay, ewan gayam. Adamok amayat nga i-reels mo. Ha? Anya day ta? Anya pa'y ngay. I-video mo day ta banking nga panagnam. Samo ko na iti-reels mo, nga iso day ta tinaganap mo, uray kita ag-viral. Nonsense mo, tibagbagam. Kahit isumat lang nga basi ka ng sense tipo boss mo. Di iso ti boss mo. Ay, noan niya ngamin tiyar aramidam, mare. Kita amanday tapan nagnam ita. Kas kalapatong agpayso. May saka mat, mare. Imbes amaasyan ka kanya, uyawon nakmat. Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak laang, mare. Apay ngamin amasapul mo nga videoan amin nga aramidam. Ha? Kurang lakat i-videon pa iti panagisbong. Anya? Kunak day taa, gaputa ultimo mo't panagsuyaab mo kat i-reels mo. Uray reels laang mo't kat jay kumamot ada sense na't i-post mo. Saan atil-tila? Makapadadaol kay ti aldaw. Di ta ka man laangan. Anya? Anya? Kasta timbaga na dahi abanyanggan ka, mare? Wan, mare. Sakitan pa ilang tinakam na dayjay nga imbagak. Katpud naman. Katuan, anya ko matisense na dahi panagsuyaab na nga impose na iti Facebook. Kinabangsit nga dati sang auna Sika talaga. Katpud numat, tiltila ama pa na ipopos. Indon kuan, ultimo, panagkasilyas na kat ipos nanton. Kat, anya ngay nga ron. Di namot ammo ti agbain. Sakitan mo't tinakam na no kas jay abagaan. Uri kita,
No maimbagan jay sikat na sakit, gapo iti panlaka ikaglis na, ituloy na tumanan ti agarami ti tinansen sa video nga ipost na iti reels na. Nasaya at tasimmangpet kan lakay. Apay? Ibaon ka kumaamapan ijay tersena ni bakit Julie. Aniya, siyak pa'y alabambanog ti ibaon mo, ama pa ni Jay? Unay kan? Diyak nga rod makapag na iti husto, ken nasakit at talaga ti sikit ko. Nang runa itakot naglamiis ti panawan. Aniya? Ay, unay hindi kastoy. Anyaya ti mapan ko gatangan. Ingka gumatang iti may sakilo abangos. Iso ti pangrabyan tayo. Susapo, unay hindi kastoy abiyag aya. Nabambanog na tao, ngam siyak pa'y lang ti ibaon mo amapan gumatang. Anyamatan. Italaang lakay, di ka madanagan. Taapaman ang maimbagan da ito'y sikit ko. Saan kanton nga ibabaong? Ay, unay hindi nga asawam, tinaw. Nabambanog ka lang aruday na naggapoy sa bangkag. Si kapay lang, tumay gumatang iti sa daan yaw. Wan nga rod tata, rason namat ngamin dyan nasakit ka no, asikat na. Noan niya ngamin tiyar aramidin na Wan nga rod, iso pinagsasawak manla idi na ikaglisa na. Usaw, marangag na kam. Ison tumay lang ngawan kays iskan na, nagiti ipupus na. Pasig anan sense. Pudno day na kunayo tata. Uray siyak nga asawa na. Marurudak paikit din kan kuana. Mala, yawid mo nga ruday, di sa ginatang mo abangaw. Ang mga nuagur-uray ang di panyangking ka, tinaw. Apay mananday ta cellphone ni simsim payo, nanang. Agreels kayo manan? Nasakit lang arudan day ta sikat yo. Gapo itipan na kaigalisyo. Ngam agreels kayo manan. Ay na anak ko, no bumaknangak to iti panagre-reels ko. Awan ti sabali ama iranod no saan ada kayo kinitatang mo. Iso ama balin ka di. Dinak man dilla-dillawan no kastoy nga agreelsak. Anya? Itaypay ang nakaset up ti camera ti cellphone ko. Ngam awan muten ni tatang mo nga imbaon ko anapan gimatang iti bangos. Amangan no dandani day jayan nanang. Urayan nyo nga rodan. Tapno maka-video kayo manan iti panagluto yun. Anya kamutan, itaypay anak ka-set up ti camera ti cellphone ko. Ngam nagbayag ka. Anya? Apay, ag-video ka manan? Katun i-reels ko man ti panaglutok iti bangus asidaan tayo. Anya? Ay sus, jak amokan ka panyang. Saan lang aruda na nagimbag day tasikat mo gapo iti pan na kaikaglis mo. Ngamita, ag-video ka manan? Agluto akla ang tino. Sa anak mo't nga aglaba, tapno maigalisak manen. Agluto ak, nawatam. Agluto ak. Ala, makaamu ka man langan. Ina ko na dyan silid. Ayaban naklatan no naluton ti sidaan. Aday ta, naipisok kun dito'y paryok ti bangos aprit-pritwa. Aday ta, video kmat dan. Good evening mga karils. Daytoy laang ti sidaan mi ita arabi. Daytoy laang ti kabaalan mi agatangan. Bangus nga imprito ko naman. Ay! Anay ko! Lakayo may kabahan! Darasam! Ay na! Nagsakit ti rupak! Naparsyakan iti ado amantika! Anay ko! Nagsakit ti rupak! Mga lakaman iti nalamay sa danom! Ay, nagsakit na talaga! Anay ko! Iya po! Aday tagong gunam kunak manang! Anya! Mga lakan ay iti danom kunak! Sumanao ka pa'y laang! Ay, makaamu ka! Amin umot nga main kat masapol nga i-reels mo. Anya nga ita? Ay sus, buo lang arupam tinaparsyakan iti mantika. Gonggunam panyang. Gonggunam!
At dayta, nagkulay violet dayta buo arupam. Anay ko, nagsakit na talaga. Nagsakit. Kat, anya pa ilang der aramidom nga ison ti i-video ta iso ti i-post mo. Anya, nasakit lang nga rudan ti rupak. Ngam kastakit din ti bagbagam. Oho, nunam namaam, kat maasyanaken ka, nagbidot ka. Gunggunam kunak ngarud itayan, itamanan, ibagak manan, gunggunam. Anya. Day tati maganap mo iti career mo. Amin mo't ngaminan, masapol mo nga i-video. Anya nga ita, saan pa'y anaimbag day ta sikat mo, gapo iti panla ka ikaglis mo, ngam ita, day tamanan rupam. Anya nga tamanan ayat iso maruno, salbagkit de. Ay, anay ikaw. Nagbayat matanday taro pa, mare. Kasala na loom nga Star Apple. No, anya launay ngamin ayat, araramida, may nako. Anya lagi tinaya. Tila ngamin in ka i-video. No, amom ngamin nga alanganin. Saan mo nga i-video awan? O, anya nga ita. Kaya't kulaang mat nga daipos ko iti reels ko, mare. Jak mat namnamaan akas to iti mapasama. Ha! Anya nga ita ti itsuraam. Nagapgas nga itaitan, mare. Pero may nga rod, mare. Nagsaniit pa eh. Ay nako. Ha! Sabay la kumatag nagam kamatan. Mare. Kita ang maday talangam. Banking lang nga rodan day tapan nagnam. Kastapay day tarupam. Ay sos. Ano na ang nangyari, ha? Nagkulay violet day ta. Kalpasan ti mano nga aldaw. Agdanom-danom to day tarupam. Ad-adan tumanan. Anasaniit. George. Nang dahil lang sa reels, nagkaganyan ang mukha mo. Anya. Ay namare, nagpadatamat alaad. Ay ngam, mas limaad ka. Wen, limaad ka manan, gabo iti reels mo. Adal kan ka ta. Saan nga amin na ba nagat masapol nga i-post mo? Nawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, parang tarabay.